Sê hallo vir YouTube, julle. Sê hallo vir YouTube. Julle is op YouTube, julle is amptelik op YouTube. Hallo YouTube. Hallo Maggies. Julle is amptelik op YouTube nou, julle is famous. Julle is nou famous mense, almal van julle is nou famous. Julle is nou Hollywood stars. Julle is Hollywood stars. So, without further ado, let's begin. On April 16 of 2023, at around 12 a.m., a man named Jacob wakes up to a strange noise outside his room. Eerstens, julle kan nie vir my stry nie. Check die muurpapier. Check die muurpapier. Check die foto wat in sy kamer hang. Ek hoef niks meer verder te sê nie. Ek hoef niks meer verder te sê nie. Jakob, dis tyd om 'n interior designer in daai huis te kry nou dadelik. Trembling with fear, he gets out of bed and encounters something that leaves him extremely unnerved. Now, not too long ago, I featured a video from Jacob, who you may remember as the man who inherited an old house and a creepy clown doll that both belonged to his Jacob, ek en jy gaan 'n paar woorde hê, my chom. Jacob, ek en jy gaan 'n paar woorde hê, my chom. Inherited hy clown doll. Ek wil nie daai ding erf nie. Kyk hoe lyk hy. Sorry, okay. As die clown luister na hierdie, my chom, ek love my cheekbones, my bra. Jy lyk gebotox. Keep it up, my bra. Jy is mal as jy dink jy gaan daai ding vir my op 'n erfstuk sit. grandmother. The clown doll, known as Jeffrey, scares him. Die ding het 'n naam. Die clown se naam is Jeff. Because of this, he keeps Jeffrey locked up in a separate room away from him. Goeie idee. But then one night, something happens that spooks Jacob out of his mind. It's close to midnight when a loud bang Dis altyd close to midnight of close to 3 a.m. Wie gee vir 'n clown die naam Jeff, especially as dit 'n pop is? wakes him up. He hears a couple more noises before suddenly realizing that the sounds are coming from the room next to his where the clown doll was put. What happens next scares the living daylights out of him. Take a look. I just heard banging. Nou, is verby. Dis verby. C-Dance 2.0 is Nee, YouTube ads. now on Artlist, and you can get precisely what you want. Wag. I'll take a robbery. Kyk hoe lyk daai plek. Kyk die muf op die mure. Dit lyk legit of hy in ouma se huis bly. Kyk die muf op die mure. Teen daai tyd bly net in die bed. My chom, jy het 'n beter kans om in die bed te bly. Jy kan een van daai moves trek wat ons getrek het toe ons jonk was, gooi die kombers oor die kop en hoop die ding sien jou nie. Bly net in die bed, moenie uit daai deur uit gaan nie. Jeff weet hy's op pad. Jeff weet hy's op pad. Moenie uit daai deur uit gaan nie. Natuurlik klink die kamer deur so. Ek trek nou dadelik. Kyk hoe lyk daai plek. Ek is gone. Moenie daai deur oopmaak en Jeff staan. As hy daai deur oopmaak en Jeff staan voor daai kamerdeur. As hy daai deur oopmaak en Jeff staan so regop voor daai deur, ek is gone. Ek gaan uit daai kamerdeur uit. Nou dadelik. Wat is ons so naby? Vat ons weg! Nee! Zizi!
Daar is 'n goeie moment nie. Sisi, dankie, ek waardeer, joh. Hoekom is ons so naby? Vat ons weg. Vat ons weg van die deur af, asseblief. Oh, nee. Waar is hy? Jeff! Jy is mal. Kyk hoe sit hy. Hy sit en kyk na die muur. Julle Jeff sit en kyk net na die muur soos 'n soet seentjie. Jeff sit net daar en kyk na die muur soos 'n soet seentjie. Ja nee, ons is gone. Ons is weg. Ons is weg. Ons bly nie daar nie. Ons bly nie daar nie. Ons trek nou dadelik. Ons trek soos 'n nou. Ons trek nou en ons trek gou, my mense. O nee, wag, ek wil net gou die volume 'n klein bietjie harder sit hierso. Ons trek nou en ons trek gou. Wag, moenie omdraai nie. Moenie omdraai nie. As hy nou omdraai, gaan hy ding direk agter hom wees. Ek het 'n gevoel ek het al genoeg horror games gespeel om te weet wat nou gaan gebeur. Alles op die trappe! Alles op die trappe! Jy is mal. Jy is mal as jy dink ek bly daar. Jy is mal as jy dink ek bly daar. My chom. Jy is mal as jy dink ek bly daar. Jeff! Jeff het bewussyn teruggekry. Jeff is lewendig. Jeff is met ons. Hy's in die kamer. Jeff is in die kamer. Ai! Nee! Heibo! Nee! Jo! Sisi, daai is 'n goeie moment nie. Dankie, ek waardeer. Jo! Daai is 'n insane moment. As daai ding. As Jacob checks the room where the sounds were coming from, a loud noise is heard from downstairs. He looks nervously down the staircase when suddenly the sound of footsteps going up the stairs is heard. Yet, as he looks closely, Sisi. no one appears to be there. He then quickly turns around. Nee. Mens kan nie daai doen nie. Julle, wat bet ek julle? As ek nie nou hoor hierdie ou het uit hierdie huis uitgetrek en die pop binne daai huis gelos nie, nê. Ek wil hoor hy het die huis afgebrand daai selfde aand met die pop binne die huis. As ek enigiets anders hoor, is hierdie ou, hy is nie baie slim in sy kop nie. Hy is nie baie slim in sy kop nie, hoor. Jeff, my chom, jy is creepy, my bra. Jy kan nie tokkelossie 'n gou gee. Ek sê dit nou en ek sê dit gou. To see the door opening slowly, showing Jeffrey, whose head is now in a different position. Initially seen facing the wall, the clown is now staring at the door. Jacob quickly ends the video and locks himself in his room until the following morning. After this night, he was absolutely certain that Jeffrey was haunted. Afraid it might happen again or something worse may occur, he decides to move Jeffrey into the basement. Bees en Sisi, raak rustig. Dankie. Julle, hierdie ou het sopas vir Jeff uit 'n klein kamertjie na die basement toe gevat. Hoe dom moet jy wees om Jeff na die basement toe te vat? Weet julle hoe erg is dit om 'n haunted basement te hê? Julle kan hierdie ding nou nie meer Jeff noem nie. Hy is nou King Jeffrey of the basement. King Jeffrey the Third of the basement villa. Daai basement is nou Jeffrey se. Niemand gaan in daai basement in nie. Niemand nie, dis nou Jeffrey se basement. Daai ding wat daar lê, dit is sy basement. My warrior of light, walk free
and bear the light. Another update. You know, I think I'm definitely gonna be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm gonna be putting him in the basement, so I'm gonna follow up. This is the results so far. I'm gonna leave him here for now, but I think... My bra, kom ek gee vir jou bietjie breinselle. Kom ek gee vir jou bietjie breinselle deur die skerm. Hoekom sit jy vir Jeffrey laat hy sit? Hoekom sit jy laat hy regop sit en kyk na 'n muur? Jy maak hy ding kwaad. Nee, sit hom liewers net in 'n swart sak en gooi hom in 'n boks en sluit dit met 'n slot. Hoekom sit jy hom laat hy regop sit voor 'n muur? Daai is nie slim nie. Nee. I'm gonna put a camera here. I'm going to put a camera here to get a video of Jeffrey doing the jiggy jiggy dance. Daai is mos baie slim. Jeffrey's still here, so Oh wait, Jeff. we're gonna see if there's anything. Daai else. ding, o nee. Now, unlike before, Jacob will keep an eye on Jeffrey by placing a security camera in front of him. If anything happens, he'll be notified immediately via a notification sent by the camera. Fast forward to a few nights later, and he's notified of movement inside the basement. Klaar, verby Checks the verbrand. camera's live feed and sees that the camera is moving side to side. Now this didn't alarm him, as he forgot that the heater on which the camera was placed on top has a timer that turns it off. Ek wou nou net sê van wanneer af kan Jeffrey telekinesis gebruik om die kamera te beweeg? Julle moenie worry nie, dit was net 'n heater. Dit was net 'n heater, ons kan rustig raak. Dis die heater wat van links na regs beweeg. Ons almal kan rustig raak. Bly met op die heater. And makes it awesome. Ek het vergeet ek het daai ding aangesit. Ek het daai ding aangesit. Ek het dit al soos 'n paar weke terug gedoen, maar ek het dit nog nooit gehoor nie. O nee, daai's hard. Oh no, ek het gedog is Jeff. Ek het gedog is Jeff wat na die heater toe spring. Bees jou mal mens, Dankie bees. Jo. The heater had simply turned on during this time. Woof! The heater is simply turned on at this time. Het Jeff koud gekry daaronder? Het sy holletjies soos rosientjies geword? Wat bedoel jy? As he continues to watch, something happens that terrifies him to his core. Watch. Okay. Ek dink ons is veilig. Jeff het nog nie beweeg nie. Jeff, ek kyk vir jou. Nah, hy sal nie beweeg nie. Hy's bang. Sy arm het sopas geval. Ek's weg. Cheers. Daai ding het so pas 'n hele globe laat blaas. Laat hom plof. Hy het die globe so pas in 'n bom verander. Wat is daai in die skaduwee? Wat is daai? Wat 'n rooi dingetjie is daai? Ooh nee, Jeff het sy full power unlock. Is verby met ons. Nee wat?
Jeff, my chom, ek wil net vir jou sê, ek en jy was altyd pelle gewees, ons is kwaai met mekaar. Jeff het sopas gepraat. Jeff het sopas met ons gepraat. Vat jy daai... Kom ons rewind en kom ons hoor gou wat het Jeff vir ons gesê? Wag toe maar, die poep het... Wag, die poep het daar oorgekom. Dit klink asof hy sê, dis load shedding. Ai, ai, ai! Oh nee, what a moment! What a moment for load shedding! Ah! Aibo. Bees en Zizi, dankie julle W's vir julle. Jo. As the camera oscillates from side to side, the clown's arm eerily moves on its own. Seconds later, the light bulb blows out in a loud explosion, making the basement completely dark. Yes, bro! My life het 'n hele screenshot gekry. My life het soos 'n rukkings gekry asof ek geskok was deur weerlig. O nee. O nee. W's vir Zizi en W's vir Beesblaas. Dankie Zizi en Bees julle, jo. Oh no, a strange voice is heard whispering. Wie het pas gesê hou op pos? My chom! Sê vir hom Zizi, sê vir hom. Jy is besig om 'n livestream te kyk. Weet jy wat 'n livestream beteken? Natuurlik moet ek die video pause om my insight op die video te gee. Anders kan jy op YouTube gaan op jou eie tyd en die video kyk. Verstaan jy? Verstaan jy hoe werk 'n livestream? Whispering something that's hard to make out. Not much else happens after this, but everything that happened before was enough for Jacob to decide that Jeffrey should remain locked up. Zizi! Ek's op my senuwees! Ek is op my senuwees! Dankie! W Zizi! In the basement, Jeffrey continues to be recorded in case he moves again. For now. Nee, bro. Verbrand daai huis, né? Verbrand hom. Zizi! Ons verbrand daai huis. Ons verbrand die huis, maar dis nie al nie. Nadat die huis verbrand is, moet ons al die huise as in 'n swart sak ingooi en dit by die diepste kant van die oseaan gaan ingooi net om seker te maak alles is veilig. Net om seker te maak alles is veilig, want glo my, kyk hoe lyk daai ding. Kyk hoe lyk Jeff. Kyk hoe lyk hy. Die man sal jou verniel. Daai man sal jou verniel, letterlik. No further updates have been posted by Jacob, but until then, this video remains a mystery. Not a chance.